Polona Požgan in Saša Pap na Radiu Center. Srečno. Ja, mi dva s Tonijem pa imava že od prvega trenutka, ko sva se videla, eno tako čisto posebno vezo. Zato jaz njemu danes zjutraj stiskam sok iz pomaranč. Z nogami? Dom, bila prosim, če namesto mene prebereš vreme, no? Da, ne mogu sve to. Pa kako ne možeš? Okej. Vreme ostaje nespremenjeno. Torej, po nižinah bo večji del dneva gosta magla. Gosta. In okoli nič stopinj. Tam, kjer bo nekaj sonca do 9, na Primorskem pa do 14 stopinj. Odlično. 14, dobro je. Ja, 14, ja. No, 3 duplo VT, ne znam se znači, ali nema veze. Jutri v petek in soboto bo na vzhodu delno jasno. Jasno, super. Da ne mogu vjerovati. A u Istri? U Istri vedno sonce. Okej, super. Polona Požgan in Saša Pap na Radiu Center.